Canadian Darshan MEGHALAYA ban ngi pedeng sobhai pi baro shukatup kubwa mentaga janmir. Shoban pai kubor ki babanya ini pech wai kemat makongsan. Menjur ke sarkar jela ban syakti no yo duyong kat kum gajik start science. Menjur ke kenhun menteri jong sarkar jela ye kimat krekam ban klain body ki self help group da ke baple kilat jingara pisa. Ladap ban pha ya ke kai pot jong ki angut ki dukat committee alo ke jingjah ke school ba North Eastern Hills University syakatnat khmi ya ke puli puthi jong ke sarkar pedeng ong uba wala. Bon ngut ki kertong ki panya aireng ha ke election KHASI ki lalek ban thep kerteng yala de mentarasngi hanong ba shillong ha southwest KHASI Hills bat harim hoy ki khubor ki babanya Menteri rang ba ka jelau konrat ki sangma ula pedbena ba ka sarkar jela kala ai jingbet na ka benta ki kamti deu yong ya menta kila don laingut ki balayo license banti deu yong kat kum ka jing start science ha ka ni ka jela ha ka ba ki la ban sedang no ya ka kam kat ba ki kloi la penmi ru ya ka standard operating procedure ki balong kerpang na ka benta ka jela MEGHALAYA ka bala ha ban ya lingba ki tanat ka sarkar pedeng beper ki tanat ka sarkar jela bat ki shnat badi khmi ka badon kumba arphau hado lai phautli a baro. Whatever has been approved and whatever will be implemented will be scientific, number one, will be with the approval and stamp of central agencies and Government of India, and therefore it's going to be as per the norms. Kakinhun menteri jong ka sarkar jela kala shim ya shibun tli ki sijam da ka jing thmu ban ailat ya ki self help group ban yo ya ka jing rap pisa khnang ba onla ban pen bha ya ki rukom trekam ka jongki ka wei ni kini girai ka long ka jing pen mi ya ka song plating ka cooperative society but ka state level credit Cooperative Society khnang bakin la ban yarap pisa ki self help group jong kilong keme nalor kane la menjuru ya ka jing pentre kam ya ka MEGHALAYA contingency fund ordinance ajar phosan dakaba pinhe ya ka mangting ka sha ka 1000 crore tingka khnang bakan yarap lada don kino jing don kam ha ka bayadei bagi jing lut jing sap hadin habut ka kenhun menteri kala menjuru ya ka jing pentre kam ya ka MEGHALAYA GST Act ajar khatnyau khnang bakan ya bet ka rukom tre kam kat kum ka ain balabu de GST Council but ka sarkar India. And we have decided today in the cabinet to open up a cooperative society, an apex cooperative society of the women's self-help groups for financial services. What this does basically is to allow more access of funds through again a cooperative model at the top and apex level where all the SHGs will be free to join this. Chief Secretary jong jela uba Donald P. Walang mentarasngi ula pentip paya ka kai pot jong ki angut kit khat committee halor ki jingjah ka school ba North Eastern Hills University ladep ban pha shaka tanat makhmi ya ka puli puthi Henry halor ki kai pot na kaliang ka sarkar jela ka klem don jingtip namar ba ka klem pha lang shaka sarkar jela dang shen kala don ru ya ka jinya kedo bat ki he officer jong katanat ka puli puthi uba wa lang ulaong ba kade ka kai pot menta ka don hapo ka jing bishar bania jong katanat hakaba kin sa shim ya karai ba kin sa ai jing tipat sha ka sarkar jela ya ka ei ba kade banle privy to the report till now and we don't know what is the content of the report, but it has been submitted to the ministry. I had a meeting with the Secretary of Higher Education. I had a meeting with the Additional Secretary who's in charge of the central universities also. We have had a long, fruitful discussion. The report is being scrutinized at the ministry level. They will sift out what needs to be shared with us, and thereafter then we'll take it forward from there.
Umentri rang ba ka jela ukan rat ke sangma handin kasngi ula banjur ba ka jing pentre kam ya ka uniform civil code lani ka UCC kampat jujah ha ka history bat kadnom ya hab hiru na ka benta kari India namar ba kari ka don ya shibon kiriti ki dostor ba ki jaj benrio ba pher ula penshai ba ka jing pentre kam ya ka UCC ka dei tang hakikat tu kat ni ki benta ki ba ya hab henry kanom la ban long kum ka ai ba kirpang ba haban but renti. A uniform civil code as a concept of making sure that everything becomes uniform is not possible in India, because again there are tribal communities, there are different kind of communities, indigenous communities who have their practices, and it may not align with the government, with the other communities, and the uniformity that maybe some people would want. So therefore, that concept to impose it on every aspect of life and every community and everything uniform may not be possible. Hagaway pat kabenta umentri rang ba ka jelau kan rat ke sangma ulong ba ka jing syatu no dangshen jong umau fossil kalong ka basngausi bat sniubok hagaban na kaliang ka sarkar kalahaban ya shibun ki jing e ban yo klong ni umau ukan rat ulong ba ka sarkar kala de ban bu da ka jing ujor halor ka ni ka jing syatu pat ka jing toket kadang ya chakmat laban kedau hang ni ba uni umau pala syatu ulong uba compare bala antat ba udei ubala rim kumba lai pusan hadu sau pau million snem menshwa bala klongi mention snem nakatain South Garo Hills. Fortunate situation. As I said, we had challenges because in the initial stage, because that area, the Akhang and the land and Nokmas, it's under them, and inquiry is being done. Let's hope that we're able to retrieve some, and even now we will continue the process of geological survey still going, because I feel that we should not just stop here. Kanyongut ki kertong ne ki sengsan perthai ba pher ba kentup ru ya ki kertong shimet kilalek bentap kerteng mentakas ngi kata saungut ki de ki kertong shimet saungut naga seng Congress saungut naga UDP laingut naga NPP, iway naga VPP, but iway naga HSPDP. But kita ni jing kermen hai nga sa kibri gelak sang masutho ke jing sosiet ru gelak khamduna te suki imat nga kibri gelak dang klan jing mut berkat gelak kham klan te kadang jing kermen bat ni kwa te mau ban omang ni trekam khania kita hadis konsel kadai kata bong kadis konsel kadon lakabor ngidon bak padis konsel ngidang dam giyo snong giyo hima bat giyo siep banjin dalam dan kian ni mata minum lan ngidang don kam pada komopi ongopi ba ngin pang skam susu tiki ai kumalong hadu menta mene kadang yo azgi taki ba bayi juga bapang di konstitusi mana kermen mana on biang mana penting ni kam taksin kebasan kajing ko confident juga kalau nak jigi bagi yo naki nongji bayi juga pokok konstitusi bawe. Laingut ki kertong ka National People's Party but uwe u kertong shimet kilalay tap kerteng na kabenta ka election MDC jong ka KHASI Hills Autonomous District Council Hariboy District ki kertong jong ka NPP ki kentup yu ba sustenance sotun na jirang constituency ikong Magdalene Maulong na Sning constituency but ikong Rona Kimdet na Nongpo constituency kat ba u kertong shimet ulong uba George B Lingdo na Umroy constituency. Tentang konsensi lejong kijing air ki bobon mengkumno hakabede bagi ang ki kanun ki balong nadu ki por blaseng ke council kamtam trading license labor license ilai bekumno ki kta ya kayo kami jam kamtam ya bede ba konsensi lejong kamtam ki bede bagi jimdon ki bobon ba ki office terkam sarkar jong sarkar India kerpang ban piwi pat no ki nong sengkam sengjam ki bodon hapok konsensi lejong ini kelah kta bahaya ki nong senong jong konsensi Nagleo juga kumukotong hakin election MBC andala tep ya ka jingyo buat ka phangi bakmat lomban ini awan penklan agudai baki dorbasnong ini awan klan agudai baki jingdai lima ini awan peniklan agudai baki kumno ka jing kunsa penne ya ki disensar bat kunjuru agudai baki kumno ban ini awan hawi kelat jingda ke kerpang ke ba mengikum kirit pai idon hakineka jela kecungi lagu benta
ke hak tepang ke MEGHALAYA. Sangut ki kertong na ka United Democratic Party kilalait bantep kerteng mentarasngi Haribhoi District. Kini ki kentop uba ADG Kharbani na umsning, uba Libere na Jirang, uba James Silyang na Mauhati, uba Balajit Rani na Nongpo. Bat ikong na Pishisha Marweng na umroy. Haba krench kinong patay kubor kini ki kertong kila penpao ya gajig sengaw scam bakila ban job hakanik election. Kam ke pokongsan ke marti ke ke bang juong abang i cek brio pokongsan te ke diga dis konsil abang insong ko dis konsil kumnu bante lakam ya kata ya kita ki riti dustur ke jongi kumnu bante lakam ya kata ka bangin tip ya kata ka identity jongi Kajing ya mi biang jonga sai sen kadau kolong ba hakini kitem ki balik ki ba bun ki mat ki jinge la kide hakinu kinu ki banta lagi kam caka pota la kide hakinu kinu ki liang re bon na liang ga bede bat kini ki blalit kini ki ambisi blalit kim sem na dan kanu kanu kacing ba kli nanti ki ba mat ka baru kade ka wei kacing mi biang ka jonga kalong na ka banta ka safety jong ki ba hi khamtam jong ka bri no trap ki broi ha bede bat kini ki khandau siap ha bede ba karti ka dusur ba ha bede ba kasin syar khadar akane ka tem ka baladep aka bakum ka UDP ka yo ban yalam ya ka isi hapo district council kung ka jaj ban riu ngala ban penurlong ya kimat ki bakongsan aka baide ba khendau ka siap beriti ka dustur ka sensyar khadar tenrai ka bangidan hapo jong ka KHASI autonomous district council bat ngi kmilenti ba ki pajba anong song snong jong ka Ribhoi district bat jong ka KHASI hi barok away ngi kermen scam bakin ai ka jingkersan halor kini kimat ki bakum ke parti ngala ban pendep Ukertong ke National People's Party na Langrin constituency uba Mandilos Nongbri mentarasngi ula lek bantep kerteng ban yakun na kabenta ke election MDC jong ke KHADC kaban long la syam banai uni ukertong ula don jingkermen ban yo ya ka jingjam da ka jingwan penyesno biang jong baro kinong ilam kamtamu MLA katany u Dango Shushu arngut ki kertong jong UDP kata uba Jeslan Roy Nong Siek nama Kerwat constituency bar uba Pios Marweng na Langrin constituency kila lek tap kerteng lang bentahas ngi. Tai aba ngapai syaka constituency kajungi midang Sadin Hashibun Kiliang akaroy kapa haki benta baro midang Sadin tika longba ludang apoy syak tong ngan tresh tom pan urlong yakini jingdon kam ba kipai ba kum kadong kakany kidon kam yaka jingyarap na kabor sorka yaki yakaroy kapa para ka bakentiu yaki wikiwi tiba midang sa akijituna constituency kajungi Kajik kerman nene kumbang ina ong kumbang don kerman ispa kay kabang ong ta ngai scam kinong ilam kinong kersyar kiai tor nakat ha kenika election ke pemerintah but ngai iru bana kalian kinong kersyar ro bagi scam jumut idon ta kajik kerman pa info bisa ketong Mentang ini pek ya kajing long jingman kesumineng syatura. Kajing kriat kelong kat way degree Celsius bat kajing syet kelong arpupra degree Celsius. Kajing sengam kau-hau kelong laipupra nak sispa. Haba pai pat hanong bak shilong kajing kriat kelong 0.0 degree Celsius bat kajing syet kelong kat 0.0 degree Celsius. Kajing sengam kau-hau kelong 0.0 nak sispa. Kat bahasa Jawai pan kajing kriat kelong 100 degree Celsius bat kajing syet kelong kat pra degree Celsius kajing sengam kau-hau kelong sanpo nak sispa kasuin bedeng kan rang hatura bat hajawai hak bebuan ke jaka kat bahasa long kalak bendon kajing hap slap bat kajing dum lo kendau ke bamelu mala hakikat tu kan he ke jaka tipalok atau ngilapoi syabukut jagatup ku bajingim ta kajanmet hadu bengini syambiang bat pila syai kesengi ku blei pi baro Kamdan dia.
Good evening, viewers. Welcome to the Northeast News Bulletin. This is Hansraj presenting the headlines.